Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothan pui. Mizoram hun shanga nimin achangkhan kangmei ven hapta manchan ani. Election Commission of India chuan in thlan khai hnoi campaign le malak na renga no pangman akhap. Prime Minister Narendra Modi an in thlan pui lo amtura BJP chu ne taka thlan tlin ani le arin thu asoi. Prime Minister Narendra Modi an Ram Viksit Bharat ni turin ram chunga meichha ten an tho lockdown ati. Mizoram hun shanga nimin achangkhan kangmei ven hapta sangni somni pali manchan ani a Aizawl chuan Senate Conference Hall a Chief Minister pulal do ama chuan kangmei ven hapta hi ahong Chief Minister chuan Chanchinthar fingzok angai ten ram antikang na sa ni soin film khurlo awanga tikang chin chu enlia mahar ani ati a ngai to na tharpua kangmei laka Mizoram veng him tur ra thapui tho thar turin mi puite asoma Film khurlo wangte swaswal wanga ramtikang te pheichu anchunga dan anga malo langei turin muntina dan lekko tu te acha ani pulal du ama chuan state level committee on fire prevention te district level committee le village level committee te tlomngai pol le ramkang ven himna lama michanhem ngai zongzong te hapta man chunga malakna chatak lo nei tur le hapta zon huwa po lo bo zui zel turin acha Mizoram hi voin le naktuka chuan lo omzel tur te tan chen na tlak ramcha a siam tum ngei turin acha ani Election Commission of India chuan in thlan kai hnoi campaign le malak na renga no pangman akhap hetiang zong malak na om man chwa ani chuan anchunga ngai hatiam na a om lo tur thu chwa siamin asoya Party candidate le in thlan na kai hnoya thoktu zongzong te chu engti kongpo political campaign le rally no pangmang lo turin a shatir ani India rama in thlan campaign thiang him le fel fai tak nei ani theinan le pian phunga ral ban lo te za omna vong him chunga malak chunzom zel ani theina na thupe ka lo siam to te chunzom zel in Election Commission of India chuan in thlan khai hnoi thil enga po no pangman chungchanga thupe khautak ati chuak ani Chief Minister pulal do amahova nimina Council of Ministers chukhom chuan thupoi mo shang an ngai to a an thongai to zinga Mizoram Lok Ayukta Amendment Bill sangni somne police siam tur an pasa dan siam chatna tur Mizoram Lok Ayukta Amendment Rules sangni somni pali le the Indian Stamp Mizoram Amendment Bill sangni somni pali te chu an passbook ani Mizoram State Investment Policy sangni somni pali le Operational Guidelines for Agricultural Market Assurance Fund and Passboka Cabinet ngai twa tura chopchwa zinga Council of Ministers te pompuina lakphota Sarkar na thok dearness allowance pek tura rotna hnolania centrally sponsored schemes na thok 10 draft scheme siam tura rotna po an hnol ani February ninga achanga ni som pali chung hian Mizoram chung district shanga rural development som le pakhat Huam chunga khoza somrupanga a MGNREG social audit nei ani ang social audit nei turpwal hian district le block tin achang official nen social audit entry meeting nei ani dona Pisila Tlepui Director Social Audit Unit MISSAAT Mizoram chuan entry meeting hi kai shwain social audit changkai na te athil tumte le mamo tur shang te ashilfia ani He social audit nei tur hi social audit expert district resource person le block resource person somnga pangaba ka village resource person za somru panga ten an kalpuyang kumsam ni panga asiam MGNREG kai shwaina dan hi gram sabha hne na social audit nei theina chanvo apek angle he dan hnuaya section som pasari na in khotina social audit hi kalpui vector ati angin director kai shwaina hnuaya level shang district block village level a te social audit hi nei chin ani a social audit unit din tir achang hian Mizoram khoshanga social audit voi sangthum zanhi somli pakwa nei to ani social audit hian atumber chu mi puite choika na le mason na scheme shang sarkari na siama changa ham thatna dong tu abikin thingtlang mi na kalpui ani na khwa a mi puite le scheme wai pui tu official zongzong te ne na chang kopa acha thei ang bera a hlotlin na mu ani theina tura thei thop cho a endik pui ani ati langtlang rintlak le omzenei taka na thoreng reng kalpui ani theinan le mi puite mason nan social audit hi poimo ani mi puiten an dikna chanvo an pu ngei theina tur shatir
po ti mak mo ni sia in audit nei ani apyangin hetiang lam hoi hian mi puita hne na zirtir na pektel chin ani bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Aizawl Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA chungchang meeting DC conference hall nimin khan nei ani a khotlang shwai tu te thuam chaka khotlang mi puita na changkai zo ka malak theidan turte he scheme kai hnoi department shang IO te antel ani Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA hi centrally sponsored scheme is CSS ani a RGSA hian atumber chu mipui IO thlantlin khotlang shwai tu te thiamna le theina te tipunga thuam chak tur te resources omsa changkai taka man theidan ngai twa chhuat konga tele rampum hwa pa scheme poimo tak tak te ti hlotling thei tur le an mani de chwa sum hai luna an mu theina atana twai shamte ania he sensitization meeting hipi Dorothy Mwansangi DLAI Aizawl district chona kai shwaya he meeting a hian department shang ten scheme shang kaltlanga sustainable development goals a hlotlin theinan hemi hoi zong na thlan konga le tho ho na cha nei ani theina turte pason na Khairwal tur chuan VC te hi kutle ke ber ani awangin khotlang mason na om theite shilshiat konga le inron tlan na tamzok a om theinan malak ni se antibok RGSA hi Central Sarkar Niti Ayog Rotna Bozuin Sustainable Development Goals SDG ti hlotling tur chuan twal chung sarkar te anpoi mo ti sha in Prime Minister chuan ni somni pali April sang ni somni pali khan he scheme hi tlangzar ani RGSA kaltlang hian Mizoram Panchayat Bhavan VC House za somnga sakto ni in somkwa pathum chu thomchat anni to a VC zani somli pathum hne na desktop computer sem chwa to ni in Common Service Center po mun sompanga a din ani to bok State Panchayat Resource Center SPRC chu SIRD and PR Complex Durtlanga din nito in District Panchayat Resource Center DPRC chu District Paliya din anito a tuna hian District Thar Pathum Saitwal na thia le khozola te saktho mek ani Prime Minister Narendra Modi an in thlanpuilo amtura BJP chu hne taka thlantlin ani le arin thu asoi NDA chuan si zali an lapha anga BJP ringot point si zathum somsari an la ang ati ani Prime Minister chuan a sarkara chuan thutluk na lian tak asiam don ti asoya NDA sarkar term lo amtura India chu khovela economy lian ber pathum na ani tur thu asoya he hi Narendra Modi a thutiam ani ati he thu hi Lok Sabha a motion of thanks chungchang asoi ho na house pani te joint sitting an nei na asoi ani thu asoi na Prime Minister Narendra Modi chuan meichhia te chalai te lo nei tu te le mire thei te ti chakna chuan Viksit Bharat thil tumte ati hlotling don ani ati a President Draupadi Murmu chuan heng lungphum pali te hi angai poimo bera heng lungphum te ti chak hian ram mason na ati chiang don ani ati tuna chuan khovelin India ram sumle pai lama mason na chakle zau chu an sha to thu asoya Prime Minister Modi chuan Nari Shakti chu afaka tunlai hmuntina meichhia te ti chakna chu hmu thei ani thu soin van boruak zirna lam achanga Olympics thlengin Sashastra bal achanga sansa thlengin hmu thei ani thu asoi Rammason na le theina te tar langin Prime Minister Modi chuan India chu tuna chuan khovel digital economy anga ngai ani ati a Made in India program hnuaya record siam chwa le rampona thon chwa amu mekani ati boka tourism sector a hian Aizawl na tur cheng vai bel chetam tak siam theina om thu asoi bok Prime Minister Narendra Modi an Ram Viksit Bharat ti turin ram chunga meichhia te chakna in atho hlok don ti asoi Prime Minister Modi chuan sarkar chu meichhia te kai shwaya mason na lama a in pumpe kani ati a Social media post sa Prime Minister Modi hian Women and Child Development Minister Smriti Irani thuziak National Day liati chwa chu atar langve ani he thuziak hi lompuin Prime Minister chuan meichhia te mason na chu tlem te chau ni lovin nam mason na chanchin bulpuya in ngati apom ani Chanchinthar chhiarti topnan chanchin tlangpui Mizoram hun shanga nimin achang khan kangmei ven hapta manchan ani
Election Commission of India chuan in thlan kai hnoi campaign le hmalak na reng no pangman akhap Prime Minister Narendra Modi an in thlan pui lo am tura BJP chu hne taka thlan tlin ani le arin thu asoi Prime Minister Narendra Modi an ram viksit Bharat ni turin ram chunga meichhia ten an tho hlok don ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani